Očekuje nas utakmica protiv Podrinja iz Janje, ekipa koja je mlada, u dobrom ritmu su zadnjih par kola i sigurno dolaze s puno motiva i samopouzdanja u Gradišku. Mi smo odigrali jako tešku utakmicu u proteklom kolu, pokazali smo prije svega karakter, zajedništvo, timski duh i veliku mentalnu snagu, dobro odgovorili na sve izazove utakmici. Jako je bitno da nismo primili gol i osvojili smo bod koji nam je donio potrebno samopouzdanje. Radili smo dobro tokom cijele sedmice u dobroj atmosferi, puni smo samopouzdanja i jedva čekamo da utakmica počne. Moramo ponoviti sve one dobre stvari iz prethodna dva kola, popraviti realizaciju i vjerujem u jako važnu pobjedu. Cool.